Bana be se dumelang ke a dumedisa ya dumedisang ke makatollo wa go dikatue makatollo wa topotse tsho se eletsa mangope taola e supa kopana motho le modimo wa hae makatollo o gata tsela mo le isiko teng o tlo sa lefifi bathong ba apetse ka ganya makatollo e ke ngaka tse ding bana beso ke a dumedisa khutlo tse nne tsa lefatshe borwa le boya botjhabela bophirima ke a dumedisa basotho ba ntate ba moshweshwe moshwashwaile motho a raka di le baola o beutsuwa mo naheng ditedu thutlu makatollo ke ne ka hare ho batho topic ya rona ke eng ka jeno Mofokeng topic ya rona re tlo buang ka yona bana beso ke taba ya magic wallet le ditlhaka tsa chelete go ga feta Mofokeng magic wallet ke eng ho motho ya sa tsebeng magic wallet ke sepatjhe se sebetsuwang ka meriana ena le matla le diphoofolo tsena le matla a ho pitsa chelete ke magic wallet se a louwa then se fuwe matla a ho bitsa chelete ya bobedi Mofokeng ditlhaka tsa chelete ke eng batho ba sa tsebeng ditlhaka ke mophatso ga o phatsa ka meriana ya chelete meriana ena le matla le chelete hape e kopane le diphoofolo tsena le matla a ho bitsa chelete then di dule ho wena mmeleng o phatsuwe di dule mmeleng so ha se di dutse mmeleng o tsebe hore o bane le lehlohonono la chelete hohle ntho engwe le engwe e etsang e bitsang chelete o tsebe hore bane le lehlohonono la chelete okay ga feta o tsene butlwaetso hore magic wallet ke eng ditlhaka tsa chelete mara ditlhaka tsa chelete ha di duli mothong ya silafetseng mmeleng jwalo ka motho ana le bodififi batho bana le diqeto batho bana le dinyama batho bana le dithokolosi tlameha ba lokiswe pele di kgone ho dula ho bona re fitile he eno bana beso so phoka magic wallet e batla e ka sebediswa ke motho a jwang magic wallet Mofokeng e sebediswa ke motho ya na le kgwebo e sebediswa ke motho ya sebetsang ke motho ya itshebetsang ke motho ya gambling o tlameha hore a bane le magic wallet ha ya tshwanela motho ya jwang phoka ke ya bobedi motho ya dutseng fela a sa etse letho o se itlhopha le itlhopha ga nka magic wallet ya phoka e nna ke etsang di teng dingata di magic wallet o na le tse sacrifice-wang for tsona wa sacrifice ona le tse hlabelwang but ena ya ka ha e hlabelwe ha ona sacrifice ina le melao mara ya tsela ya itjhelete e tlameha hore o sebetsane le yona ka yona magic wallet eno ha e tshwane le tse ding o ska wa compare le tse ding hona le batho bana le tsona tse sa tshwaneng le tsena hona le ba tshwanang le bana le tshwanang le yena mara motho o le mo fuwe ka mokgwa fuweng ka teng ska e compare hore nna mang ola nketsetsa ha itjena mang ya hae ha itjena kapo bana o thabetse nna ba tlo bua ya motho mong hampe no ha e tshwane o mo le mong o etsa ka tsela hae ka mokgwa fuweng ka teng phoka jwale wena o so bua ka melao o bua ka eng ba nitse mo ha ona ma sacrificer ha ona maeng melao e teng bana beso mengata mara emeng o tla ikwa ha o so le teng ho nna melao o tla ikwa so le teng e re go fe mmedi e meraro simple ha o sebedisa magic wallet wa phoka ha o ka dimane ka chelete bosibo ha o sebedisa magic wallet wa phoka ha o nka chelete o lenka ka left o nka ka left o fana ka right ha o sebedisa magic wallet ya phoka ha o ba le chelete bosibo you don't count money bosibo ha we count at all hona le yemenyeteng o tla ikwang ha o so le teng ditlhaka tsa chelete le tsona same applies but why thola magic wallet e le ka thoko so phoka ha re tle monana he monna ke utlwa hore a bua mara ke batla ho utlwisisa hore jwale ke nna ona ke a batla magic wallet ke Kimberley ke Durban ke Lesotho ke o kae tlamehile ke tlo wena nako kae magic wallet ha o e batla tlo 3 hours fela tlo 3 hours ko pheye ke pay spatch sa hao ko kenye ditlhaka ko fe spatch sa hao then melao le dintho tse ngata o tla dinka ho nna mara ha ona madi ha ona mabolaya ha ona madi ha ona mabolaya ha ona mahlaba ke magic wallet so ke nna o se ke le teng phoka kapa ke batla ho tloha nna nthong mo ke leng teng
ke tle ke sa tsebe hore a ke fihla mona tjhelete ya short. Bana beso strictly magic wallet ha ko etsetsa ona o tsamaya le ditlhaka tsa tjhelete. Ke kopa o tle le 15,000 se ka nna botsa dintho tse ngata ke hole 15,000 ko etsetse magic wallet o tsamaya le ditlhaka tsa teng o kgone ho ba monate. Tjhelete e kene ka mona le ka mane, tjhelete e kene ka mona le ka mane, business ntho tseo di etsang tjhelete e be teng, tjhelete e dule o dule o na le tjhelete. Ke mosebetsi wa magic wallet strictly tjhelete. Ha ena taba le ntho tsa hore wena o qabane le bo mang, o batla ho ratwa ke makhelwane, o batla ho etsanang, ha eyo mo ntho ntse o se wa e kenya magic wallet mo. Mosebetsi wa magic wallet ke o sebetsana le tjhelete, and which is ha e sebetsana le tjhelete e tla o etsa hore o ratwe ke batho, cause tjhelete e bathong ha o no e thola le hodimong tjhelete mos ha o no e thola le hodimong tjhelete ha e no itswela bankeng kapa ha e nona ka pula ya tjhelete. So o etsa o ratwe ke batho le teng batho ba na le tjhelete kapa batho ba tlo o fang tjhelete, then tjhelete e kgone ho ba teng. So ho motho ya qalang ho shebella bana beso ke kopa o ska lebala subscribe mono re holeng re nenne re shereng ditaba tse ding tse monate, re nenne re shebisaneng mono, taba tsa setso, taba tsa meetlo, taba tsa boloi, taba tsa tjhelete, ditaba tsa ho rwala ke tse diatla dingata. 068 213 4374 Nene Buildings Residencia. Bana beso calling ke teng, WhatsApp ke teng, Facebook ke teng, YouTube ke teng, Twitter ke teng, mara ka nako e nepahetseng. Ha re sebetsang ka nako e nepahetseng. Khola lona le iponela abutinyana fela, ke dula le mosadi, ke dula le motho wa mme. Jwale nako ha e nepahale be nako ya mosebetsi fe hana problem yena, but lona e etsang hore nako e nepahale e be nako e nepahetseng. TikTok le ska lebala ho kena le shebelle. Ke a leboha bana beso, modimo a le fe matla le nna mfe matla le badimo. 2022 ke selemo sa rona, phoka o itse o teng 2022 re etsa dintho di etsahale. Ke a leboha, amen.